ita, isagot mi kada kayo iti istorya ana pauluan. Timang kukulam. Tampo kitang aldaw iti pannakigasang gasa Timor Talahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Anay ko, agsakit man ang tiyan ko. Unay kalakot nga minan aya. No apay anaadaan ka iti kasta asake. Uwan nga rod nanang. Anay ko, nagutot talaga. Lumain, darasog. Yugmon ajay agas na. Oh, agti ti agas mo. Kanti danom. Ala, inumumun tapno agsardang ti utot na. Nagsakit talaga. Kasladyak maibturan ti sakit na no kaste adumikar. Aganos ka pa'y basit lakay. Apaman ama ila ko dagiti naapit anateng. Addan na yun ti pagpauperam. Mas dawag. No apay anadanag iti tumor iti tiyan ko. Kalaat matlagtang aminin adim makil ta dyan mo. Katsumuro kanumot ko na ti doktor. Ala, sana balay. Maupiraan kantong anak ko. Ala, iturog mo pa'y. Guston to, inton sumamay ta tinumarmaw. Oo, nanang. Ay, Nagsakit talaga. Away mo't daytoy naturong ta. Wen nga rod apong. Nagadua mula anat nateng. Nagpipintas daw. Siguro, iso ti pagbiyagan da ditoy. Wen Ay, unayan. Tila maturturong ta. Tila komporme apakadandanunan ta. Wen apong. Tano sa dino tayan ti misyon ko. Isumat ti pangiturungan kada ti alipugpog. Kat sigurado adito'y alugar tayan ti misyon ko. Ay, manen. Sapay mabisina kon. Naimbag ko mano ije sentro tinagturungan ta. Tado ti toro-toro panganan ijay. Hangam, dito'y mat. Ala, umay ka apong. Tabarang adda mabirukan ta pakidagusan. Ken pakipanganan ta. Sige, tani. Talaga mabisina kon. Ay, agyaman kami kabsat sayong. Ay, nabsugak. Nagimas timpasidam a pinakbat. awan anyaman na, kabsat bubod. Si kangay ko las. Napsog kamutlaang barok. Unana, naimas ngagpaiso ti inluto ya pinakbait. Awon gayam. Anya ti sakit ni Manong Ador. Nagpusyaw ngamin. Sikon iti doktor. Adda kanut tumor iti tiyan na. Kunada nga rod ang masapol ang maopera iti kabiitan a panawan. Anya? Iso matlagaya man nagdakkel ti tiyan na. Wan, kabsat. Mas daaw kami nga rod. Takalat adim makal ti tiyan na. Kaasimat nga rod ni Manong Ador. Saanin ang makatrabaho? Tamarigatan. Agot-ut ka no kastangag sakit. Iso hada kami latan kanilo men timang tameng iti bangkag may. Ay, tilang tumot ngamin tumataod a sakit ti tao. Ay, hun nga rod. Ay, siyak ti adda amarigrigatan. Abangkit kita iti anak ko. Gapo iti kasasaad na. Di kay madanagan nana. Umimbag tumot lang ni Manong Ador. Sapay ko mabaro. Igusong. Atita, kinaragaak manen ti daldali. Nakaragaak manen iti buok kan rakas. Ti tiyan ni Ador. Agrikat ka pa'y nga umuna. Sakbay, amatay ka.
Kasta, ti may parbang itikaskan ka. Ador. Saan at sumurji adda iti tiyan ni Manong Ador? Sa bali ti panagkitak ken kuana. Apo. Apaya, di pa pala maturog ka. Grabe Apong, pampanunutak ni Manong Ador. Apay ni Ador. Sa bali ti panagkitak ken kuana. Masigurado. Saan at sumurji adda iti tiyan na? Nuapay nagdakkel. Ha? Anya ngay nga ron? Jak pa'y maibaga apong. Nga masigurado. Saan at sumurday jay? Atapak ana asingan ni Manong Ador. Anya? Wana pong. Iso ang masapol ang makasaritak ni Manong Ador. Ha? Apong, ni Manong Ador day jay. Ay, wala pa iso. Ay, intakitaan iti silid da. Agyaman ako. Medyo si Mardang. Talaga madanagan akon. Masapol ang maipaoperan day ta. Tapno umimbag kan. Saan nyo nga ipaopera? Manang lumen. Apay asaan? Kat day ta tibilin ti doktor. Luan niya timbaga ti Apo. Nasken atong palam lumen. Mabubot. Manong Ador, saan at sumurday taday ti tiyan mo? Ngam jak la masigurado no anya. Anya ti kayat mo asawan kulas. Manong, adda ka din nakaapam? Wano adda ka di amum amang gurgurakan ka? Awan matiamok. Nasingpot ti asawa kulas. Awan ti amok akaapan Amangan no da napaspasa kita, Mador. Awan matiamok. Mabubot. Napasakitam ken ayat, Manong. Amangan no adda. Ni Lolita. May salaang damok ngagsaksakit tinagam na kanyak. Ni Lolita. Kalugaran mimot lang. Sigod apagayam ko ni Lolita. Napasig unay kanyak. Kanayon nak nga umay balunan iti kanak. Kas kada merienda. No kasta mapanak iji bangkag. Kinagura nak. Sobra ti sakit tinagam na kanyak. Idi imbagag ang mga asawa ko na. Dumngag kayo. Tay salaysay ko ti amin. Oh, Adol. Agmerindakan, Adol. Umay ka? Agtukaw ka, ditipuan ti mangga? Uwa na. Anya ka di manan dito inyag mo merienda. Linang taas sa ba? Sika talaga. Kanayon ka ngagtaktak. Saan ama ko na apan nakataktak ti umay ko pa ng balon kan ka? Gaputa. Ay ayatan ka? Amom data. Lolita, imbagak matenkan ka. May salaang akap sa ti pangibilbilangag ka. Kinapudno na, mga sawa akon. Nilumen, taga-kabangibang abarangay. Saan na po nyo dahita, Ador? Ibaga marabrabakan na klaang. Sa anak amang rabrabak, Lolita, agkalay sa kaming kinilumen. Saan na mabalin? Siya tirumbang nga ikalaysang awanan ti sa bari. Ay ayatin ka, Ador. Ay ayatin nakmat. Saan ka di? Ay ayaten ka. Ngam kasmay sa akabsat laang, Lolita. Iso ala dingitak. Saan na mabalin nga agpaay ka iti sa bari, Ador? Saan ang mabalin? Ngam, Lolita. Kagur-gur ka, Ador. Katay to'y titandaan naman.
Awan ti sabali amang tagikwakan ka. No di siyaklaan. Siyaklaan. Tandaan ang dayta. Kasta tinapasamag. Nalawagan ti amin. Naasingan ka, Manong Ador. Anya, Kat, anya nga ro taramidan tayo. Sakti makaamo, Manang Lumen. anya taramidam kulas. Sakti mangsangokin ni Lolita. Ngam kulas. Saan mo alapdan ni Kulas nga apok? Apay, di mo kaya ti umimbag? Kayat ko mabubod. Apay kiti na saan niya Bukas ta nga ron. Bayam nga ramiden ni Kulas ti may parbang. Taday tati misyon na iti umay mi ditoy. Misyon? Wan Manong Ador. Misyon ko timang tulong ken ka. Tapno agimbag kan. Anya, Anya nga iti aramidem apok. Inton rabi mapanta iti balay dayja a Lolita. Ha? Anyat aramidem ta ejay? Mapan mo armat ni Lolita? Saan mo't aapong? Aapong nga talaga. Hay, Kumpurmila ditan ti bagbagana. Kasano kung mga agaramak. Amuyo mat asaan na mabalin nga gayatak. Kaputa mapukaw ti pan nakabalin ko. ha? Hay, ha? Wan gaya man niya. Ang man niya ti aramidem ta ejay? Mapantasi iman. Nganya ti aramidan na. Hay, No apay dumakdakkel ti tiyan ni Manong Ador. ang mga nukul-kulaman na. Nalabit akasta apong. Kat dayta ti takwatan ta inton rabi Umay kayo apong. Siripan nyo ititawa ti aramidan ni Lolita. Anya nga iti aramiden na. Nagado ti nakasindi a kandila. Ken, adamun munye kay ti sango na. Kaslamat aglulwalo. Wala pong. Agur orasyon. Ne, anya nga iti karkarga na iti tiyan ti munmunyi ka. Buok. Kas kadaragas alupot. Apong. Ay, agtignay ka nga ruden, Wala pong. Ay. Sana na may parbang dito yung aramidan na. Umay ka. Sumriktan di tabalay na. Sardang mo ti aramidan. Sino kayo? Siyak ni Bobod. Isumot ni Prinsipe Agilos. Anya? Anya ti aramidan nyo ditoy? Tapnulap danda ka iti aramidam. Isardang mo daytan. Kasyam ni Mang Ador. Wan nga agpaiso. Kasyam di tao. Manggagamod. Di daklapdan iti aramidak. Kagurgurak dayjay nga Ador. Gaputa pinasakitan nak iti husto. Awan ti basol na. Saan na ka nga ayaten? May salaang akabsat ti pangibilbilangan na ken ka. Isong awan ti gapuna. Tapno aramidam ken kwa na ti kasta. Addaga po na. Sinaktan nak. Iso arumbang laang ti kasjay kan kwa na. Awan ti sabali amang tagikwa kan kwa na. No di laang siyak. Katangay na nga sawa iti sabali. Rumbang kan kwa na ti matay. Nagalas tiyo galim. Apay nga ipilit mo ti bagim iti tao amadiken ka, Sumardeng ka! Si kaalakay! Isardeng mo ti panangkulkulam mo kini Mang Ador. Nuan yaman ti kabil mo iti tiyan na. Ikatamon. Nakakaasin jay tao. Saan pa yan ang makatrabaho? Gapo iti aramid mo. Awan ti makalapag kanyak! Igusum paktum! Matay ka na to! Sumardengkan ko na! Alipagpagkat! Itayo-tayot na ko! Awang! Masordeng ang alipagpag! Saan ko pagsardengan ti alipugpog? Aging ga saan ka ngagkari? Ngay sardeng mo ti panangkulkulam mo kini Mang Ador. Ngay katam dagiti kabil mo iti tiyan na. Ikora! Isardong ko na kulaman yan! Wan! Ikatuwag ng kabil ko
Kat kayat ko nga agpakawan ka kan kuana. Uwan! Karmen! Papayin na ngaro! Tawaman! Nasayat no kasta. Dagit usarak nga kulam! Apay nga inakop ti alipugbog! Tapno mapukaw dan. Kat awanan ti usarampay nga agkulam. Bayamon da kita. Taipanan ti alipugpog iti tao. Kulas, bimasitan ti tiyan ko. Nagsubli ni ti sigod. Ulag paiso. Gaputa inikatan ni Manang Lolita ting kabil na iti tiyan mo. Manong Ador. Nagkakaskas daaw. Mangkukulam gayam da dya, Lolita. Ay na, jak laing pagarup nga amuna ti agkulam. Nakabutbut ang... Uwan nga, Rod. Kung akno isunti ipatay ko. Di kay madanagan, Manong Ador. Saanan nga agkulam dayjay. Isungawanan ti pagbutngan nyo. Agyaman ak unay, Kulas. Gapugan ka. Nagimbagak. Awan ti rumba nga pagyamanan, Manong. Taday ta ti misyon ko. Ti tumulong. Unmat nga min, barok. Apo! Umayak man! Ha? Adda tao. Pastrakan nyo. Ni Manang Lolita dayta. Anya! Ay! Saan kayo nga agbuteng? Saanan nga agkulampay? Umay agkid daw iti pamakawan. Sige, pastrakan yun. Pakawanin na ka doon. Naramit ko laang dayjay. Gapo iti sakit tinakam ko kan ka. Gapo ta inayat ka iti kastaunay. Iso a kinulam ka. Ngam na amiris ko asaan gayam amay parbang. Sapay ko mata mapakawanak. Uwan, napakawan kan. Basta saan mo kumanyar aramiden pa'y. Saanan? Hindi kayatan ti agbasol. Nakaamirisak. Gapo ka ni Prinsipe Agilos. Ha? Prinsipe Agilos? Uhen, iso ti na magbalbaliw kanyak. Sino ni Prinsipe Agilos? Saan mo napakariribukan dayta? Manong Ador, tinapatag, naimbagan kan. Ulit at agpakawan, Ador. Katsapay ko ma, tamaaklon nakmanan apag-ayam mo. Oo na. Apay kiti na saan? Agpagayam talata, Lolita. Mala. Agpakada kami nga rodon iti apok. Agyaman unay. Kulas. Ama bubod. Ay, Agyaman nakmat ama bubod. Kat idanon mo ka ni Prinsipe Agilos ti panagyaman ko. ay won abasang. Ay na, nagpintas ka. Iswasan kan nga kulkulam wen. Uwan ama bubod. Nagkariak ka ni Prinsipe Agilos. Katong palak dayta. Nasaya at unay, Manang Lolita. Sige, agpakada kami nga ruden. Bitan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya at ampuk itangal daw. Iti pan nakigasang gasa ti Mortal Hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat kan iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Alipugpog!